Umculi we-R&B unqobile Florida Gray umthimkhulu wodaba wakwaMasha usedalelwe ukuthi akasashadile nobengumsakazi ukhozi FM ungizwe zoluchama umculo futhi-ke useqomile. uFlorida Gray uqala ukubhala kwi-Facebook ukuthi idlow yobudlelwano obusha ihlukile. Ekhuluma-ke kwi-podcast Affirmation, uFlorida Gray uqinisekisile ukuthi-ke usedlule phambili nempilo futhi-ke kunensizwa-ke yaseLondon e-UK asejwayela nayo. Uthe-ke empilweni kade amshiya Ngizwe umculi ukuthi nje abantu bebengazi. Uthe yize-ke sazobonakala enongizwe ngenxa yokuthi abaxabene kodwa-ke abaselutho ngakwezothando. Uthe-ke iphutha lenza ukushada esesemncane ngaphansi kweminyaka engu-16. Ngaqala-ke ukumazi ngineminyaka ewu-8 ngoba-ke wayazana nomndeni wami. Ngathi-ke sengifika eminyakeni ewu-16 ekubeni ngigcine-ke ngineminyaka ewu-9 wangitshela ukuthi-ke uyangithanda. Uthe-ke ngesikhathi Ngizwe emshayela-ke wayengazi ukuthi kwenzakalani ngoba-ke wayeseyingane. Uthe wamqoma-ke ngoba wayenethemba ngoba-ke engumuntu amazi-ke esamncane. Qhuba-ke uthe-ke washaqeka sethola ukuthi uNgizwe wayenamanye amakhosikazi futhi-ke lokho wakuthola-ke emthonjeni-ke yezindaba. Nakuba-ke kwamphatha kabi kodwa lokho kwakungasekho-ke ayengakwenza ngoba-ke wayesekhohlisiwe. Ukube-ke ngangeke ngivuma yize-ke egilekile othandweni kodwa kuthe akunankinga-ke noma-ke anankinga nesithembu ngoba sithandayo yena-ke akasifuni nalapho sihambe khona. Mala nomshado uthe-ke akasazimele noma-ke akasazimisele ngawo emva kokuphoxeka-ke akutholile kuNgizwe. Phambilini-ke lesi siphalaphala sabhala emakhasini aso sikhuluma-ke aso noma-ke izinkulumo ezazigigiyela ziyela-ke ngasekutheni izinto azisahambi kahle phakathi kwaso-ke noNgizwe. Ngo-Agasti 2018 wakhala ngokuthi-ke lo msakazi uyamhlukumeza waze waveza ukuthi-ke ubezitshela ukuthi noma-ke ukubekezela kuzomsiza kanti kuzoba nhlanga-ke zimuka nomoya. Nakuba kunjalo uNgizwe wathi uqamba kamanga-ke umkakhe. Agcinanga lapho-ke wabuya uFlorida Gray ngo-2021 wathi umshado wabo wabe-ke uwumbhedo ngenxa yokuthi uNgizwe akaziphathi kahle. Uthi-ke uphumela obala ngokubhidla komshado wabo ngoba-ke ufuna uNgizwe ayeke ukutshela abantu ukuthi basashadile ngoba-ke noma-ke kulimaza umsebenzi wakhe. Abahleli bemicimbi abaningi-ke sebeyasaba ukungiqasha ngoba bethi uNgizwe-ke ukhuluma kakhulu futhi abantu-ke sebeqalile ukuqhela-ke eduze kwakhe. Qhuba kuFlorida Gray wathi-ke wabona eseshadile noNgizwe ngo-2015 ukuthi akusiyo-ke indoda ayicabanga ukuthi uyiyo. uFlorida Gray ubeyinkosikazi wesithathu-ke emva kamanxumalo nomakhozi wami. Mina-ke ngona-ke ufisa ukuthi-ke uvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba? Hlangana phakathi comment section.